Kia ora te iwi haere ake nei I te Karere ahakoa ngā raru kua roa nei ngau ana I te Pāti Māori. U ana te whakapono o te prehitini o te Pāti Māori o John Tamihere ka pai tonu rātau. I tīmata te whakataetae Manu Kōrero o te whaitua o Uenuku I Tāmaki Makaurau ki ngā tapu ai kāreti I te rānei. Koe nei te tīmatanga o te marama puoro o Aotearoa he wā e tohua ai. E te uri Māori nei e te Wehi, te whakatutukihanga o tētahi tūwā o Manui mōna. Nō reira kei ngā ahi kā roa huri no I te motu tēnā nō rā koutou katoa. Ahakoa ngā raru kua roa nei e ngau ana I te Pāti Māori e u ana te whakapono o te prehitini o te Pāti o John Tamihere ka pai tonu rātau. I kōrero ia kia tini Molyneux o te ao Māori News. Hei tāna e pakari tonu ana te tū a te Pāti Māori ahakoa te whakaingoatanga o etahi toki pou tāngata e era atu Pāti tōranga pū ki ngā tūru Māori o te motu. Hei tā Tamihere e rite ana te Pāti Māori ki te whakataetai atu ki e rā toki kia tahuri ake tātou. I pakangai nā whakawhiukai ārahi I te Pāti anō nei he whakataunui. I nā he pōti whānui e haere mai ana ka tae e rātau te nohotahi ka whānui ake rānei te wehenga. You've got to get through that and that's how you survive all sorts of intrigue and difficulty. I pana ia kapakingi mo te taitoke rau me first mo te taitonga I raro I tērā āhua te tikanga ka noho e rā mema hei mema motuhake I roto I te pāremata. In Te Taitonga, because the President MP has acknowledged that he's going to stand as an independent, we're in the process of resetting that electorate and announcing a candidate. Ko Maria meno kapakingi I kiri āwhina hi anō ki te Pāti Māori, whai muri ake te whakatau a te kōti teitei he taihara tōna whakatarewa. We've received it back into the party and abided decision of the court. And so the gift of understanding what's going on Te Taitoku Reo is not mine at the moment. Hoi anō, I roto I te wā o nā piki mena, heke e kore te ao tōranga pū e tūnoa. Whakareri ana ia rāua ki te whakataetai ki a kapakingi mo te taitoke rau ko Willow Jean Prime o Reipa me Huhana Linden o nā kākāriki. That was always going to be an arm wrestle. Huhana's formidable and so is Willow Jean. And our people would be blessed having any of those three representing them. I nā ko te reana wāhine Māori tōranga pū e kore mo te tapepe I te mōhio he whawhai nui ake kei mui te aroaro. Ko hoha te iwi ai e tika ana me hoha. Hoi anō kare au I uru ki roto I te Pāti Māori mō e rā raruraru. I whakatū au taku ringa hei pautiri ao, hei kai tono mō tēnei pāti ki te whawhai I ngā whawhai nui kei mua I te aroaro. Ko Hayley Maxwell, ka tū tauoro, kia Kushra Tangaire, raua, he wahine hautupua. She has formidable support up and down that electorate and it's growing. It's not a pushover, but Kush knows that she can't take it for granted either. Ko ori ni kaipara I toa ki te tūru o Tāmaki Makaurau mai a Peni Henare ma te 3,500 te kauma I Wapōti. I nā kua tūteringa o Kieran Leone mō Reipa, te wahine Māori tuatahi ki te tohua hei kai kaunihera mō Tāmaki, I ruihi I roto I tana hiahia ki te ruke I a Wayne Brown hei koro matua. But don't ever think that the brand running for mayor and the brand running for Tāmaki Makaurau are one and the same. It's just, you can't, the comparisons aren't there. Hana rāwhiti mai pi Clark, te mema pāremata mōkai, kua tohua e Reipa he kai pāpāho o mua, te kai taki o iti kahurangi ko Kini Kirionga, hei tātā whainga mo te tūru. I don't want to be disrespectful to anybody, but here's a fact. Hana dethroned an institution in her auntie Nanaia Mahuta, 30 years in the house. And then Hana has been a rock star for the last 2.5 years, both internationally, nationally, regionally and locally. I've got no problems with Kingi Kiriona. And don't get me wrong, our majorities will take a hit, but that's a fortress seat.
Ko te pai ariki kei arawiri waititi kai arahi tūhono hunaona hoki. Ko tūteringa o Tānia Waikato mona kākāri ki he roia, rawa he hononga a iwi kua mahi tahi imua. Once again, Tānia is a very strong candidate, but like all things, you can't have a change of government unless the Pāti Māori's MPs are there. Kei te whakamanawa tonu ia ki ngā kai arahi o te Pāti Māori. Well, if it wasn't for them, there wouldn't be a Te Pāti Māori. So we're into true campaign mode shortly after the May budget because it'll be a shocker. Ka tīmata te whakataetae Manu Kōrero o Tāmaki Makaurau ki ngā tapuai i te rānei i tau te tia hotanga o te whaitua o Uenuku ki runga i etahi o ngā pū kōrero no te tonga me te rāwhiti o Tāmaki. Ko te pūtake ko ngā rangatahi e whai o reo ana ki te whakatairanga i te ahurea i te tau whirowhirotanga o tira i te ahuahutanga ki a pōpō. I kōrero a Mārena Mane ki ngā rangatahi no te pūtahi o Manu Rewa me te kura o tīpene. Hei tā tēnei māma me tāna tamāhine no te kura tuarua o ngā tamāhine o maunga whau, ko te reo o te rangatahi me rangona whānuitia. He ātāmira tēnei mo te reo o te tai tamariki. Pērā taku tamāhine e pātai ana ki ngā mātua ki roto i tōna kauwhau e whakarongo ana koutou, e hihi ana koutou ki te whakarongo ki taku reanga. Nō reira koia nei tētahi wāhi kia rongo, kia mātou i ngā take o tēnei ao me te tirohanga o te tai tamariki. I te pūtahi Māori o Manurewa i kōkiri a Raukura Makoare i te kaupapa, mana motu haketia, te tai ao, hei kaupapa kōrero māna. I whakamahi ahau i te kawa o te urewera me te ture o te urewera i whakamanahia i te taurama no te kaumawha, hei whakau, hei whakarāpopoto, hei whakapapa i aku kōrero. Ko te mana tukuiku, ko te kawa o te urewera, ka whakapapahia mai e te kawa, i nā whakamukerea a te karau. Ana i te Wāhanga o te reo Pākehā i aro atu a te ākau Scott ki tētahi kaupapa e tino mōhiotia ana e te toko maha o te Māori, ara ko te noho hei Māori i roto i te ao Pākehā. It's talking about navigating between both systems, between the Māori system and the Pākehā system, in order for me to succeed. So I ask myself, do I lean towards what I know and honour my whakapapa e tikanga, or do I fall in and behind and follow the teachings of another system in order for me to succeed? And it talks about how, yes, we have to navigate through both, but we have the strength to do that as Māori. Mo te kura o tipene, ko tō rātau tautuarua tēnei ki ngā Manu Kōrero, anā kua hoki mai rātau ki te tū anō. Keu nei, ka simata ki te taiao, nā te mea, ki te kore tō taiao, keu nei, kaore hara tō whakapapa, kare kau tō mana ki te whenua, o ki te taiao. Koe rā te whakapapa te mana mutake, ka simata ki te taiao. Te pātai ke ia, te awai rane, te mana, e motu haketia te taiao i nai. Kei te pāremata. I kōkiri a Cadis Watts i tētahi kaupapa e hāngai pūana ki te kura o tipene. My kaupapa are old school roots, new school energy. It pretty much just talks about not dwelling too much on the past nor forgetting it. Because in this new day and age, we need to step into both worlds. We need to step in te ao Māori and te ao Pākehā. As if old means outdated, irrelevant, finished. As if new means better, smarter, or more advanced. But for me, those ideas do not compete. They complete each other. Whai anō i ngā tapuai me te tauira o kuini, ngā waihono i te pō. E taku mihi ki aia, rangatahi ake nei me ki, ko ia tērā e whakātu ana ki te ao, me rātou te hunga rangatahi Māori, he rangatira, he reo tō rātou. E whakatipu tonu ana a ngā Manu Kōrero i tētahi whakatipuranga hou o ngā kaiarahi Māori. He wāhi e kawe ana i ia reo i te tuakiri, te mana me te anamata. Mārena Mane, te Karere.
Ka te e te iwi hei muri ake I ngā whakatairanga hei te ahiahi nei ka tīmata te whakataetai tau tohito rawa atu o te katoa huri no I te motu ara ko tamararo. Koe nei te tīmatanga o te marama puoro o Aotearoa he wā e tohua ai e te uri Māori nei e te wehi te whakatutukihanga o tētahi tūā o Manui mōna. Hoki mai anō ki te Karere mai rāno e mōhiotia ana a tai rāwhiti mō tō rātou kaha ki te haka. Kua toa ngā kapa o Tauarohe I ngā taitara e whitu o te matatini. Hei te ahiahi nei ka tīmata te whakataetai a tau tohito rawa atu o te katoa huri no I te motu ara ko tamararo I tīmata mai I te tau 1953. Te kaumā whitu ngā kapa ka eke ki te atamira I tēnei wiki nei ki te kimi I ngā kapa e 5 ka uru ki te matatini 2025. Mo etahi atu kōrero ka whakawhiti atu tātou ki a rāhia timu kei hou piko I tūranganui a kiwa. E te tuehine rāhia ko te pātai nui ki a koe o hoa ai rānei, ka tīgina atu e koe o poi, ka kuhuna atu e koe o kākahu kapa haka mo te atamira o tamararo I tēnei tau. Kia ora te manahau e kau. I tonua au e ngā kapa maha ki atu hei kaitātaki wahine mā rātau hue anō I whakaiti au I au anō I āhua karo au I rā tono, kaore au I hiahia, kia riro mai au te taitara a kaitātaki wahine. Hioi anō, kau, tērā pohehe tērā. Hioi anō, e mua I tā tātou kōrero mō tamararo, mai rā anō e mōhioti ana a te tai rāwhiti, mō tōna kaha ki te haka. Engari, hiahara te anamata. I nanahi nei, I tū te kaupapa e kia nei ko te haka a rehua ki te muriwai, I whakakao mai ngā mātanga me ngā rangatahi ki te wānanga I te ao haka. Ko ake nei, ka kōrero mai tētahi o ngā kaiwhakarite o te rauhui, te rauhui angata. Engari I tēnei wā, Anei tā tātou ake mātanga haka a Matapae Smith. He pēhea te āhua o te haka ki roto o te tai rāwhiti I tēnei wā. Nei rā te kaupapa I wānanga hia, I ketu hia e ngā iho pūmanawa, I whakakāo atu ki te pai kōrero o te haka a rehua. Ko tōtara kia mātou, ko koutou te wā I naime. What are you going to do? Haka's the thing that brings us alive. It maintains us as who we are. Ka are he whakataitai I runga I tēnei papa whakatū waiwai. He kōrero kē mo te tūāpapa o te whare haka o te tai rāwhiti. I hangaia e ngā tīpuna pērā I a wirumu kerekere. He said, enjoy your time in the spotlight because when you become a tutor, your job is to shine the spotlight. The job of your group is to stand in it. Ko Māui tētahi pou o te wānanga kōrero. He hanga āhuatanga ōna hei whai mā te kaihaka. What excellence are we talking about? Te toi o ngā rangi. Te toi o ngā rangi ko tētahi toi tērā. Wetei wahe tītoi noiha. Ara noa atu ngā wero I whakatakato ki te minenga. He kaihaka, he kaitito, he kaiako. Kaere tahe e te matatini, te tautoko I o mātou marae. He kaupapa anō whakataetai. No te hunga haere te whiwhi I te taenga mai o ngā hoa haka no mā tātua. What happens in your teacher haka, you be the leader. So I stand in front. And I'm watching, hey, I don't think nā wāhine haka ne poi ane wā tāna, like, hey, you fellas are boring. I personally think haka has become quite stagnant. And there's not a lot of creativity going on, especially on our matatini stage. Ko te manako ka kitea te hua o ngā kurahuna I whakatōkea e te wānanga nei, kia kitea whānuitia I roto I ngā mahi a hine a rehia, me tāne rore, huri I te tai rāwhiti. Matapae Smith, Tai Oro. Anei, tēnei wā, kua hono mai tētahi o ngā kaiwhakarete o te rāhui a te rauhui angata. Tēnā koe. Tēnā koe. Kei te aha. Pēnei pēnā. Ka pai tērā. Pātai tuatahi, taku rongo kua roa a te tai rāwhiti e hiahia ana ki te whakatū hui pērā. E kōrero ana mō tōna anamata. I tuktuki rānei te
te hoira i tā te komiti whakahaere pirangi ai? I tino tutuki. Me te mea hoki ki taku nei mōhio koe nei pia tētahi te wā tuatahi ko tūhui pēnei. Ki konei, kua roa, nau tonu te kōrero, kua roa mātau e hihia tētai ahotanga pēnei. So, te take i tū, ko tutuki. Pai tērā, pai tērā. He hai etahi o ngā tino kōrero i puta? He kama, ko etahi kāre pai mo te kāmera. Hoi anō, ko te kōrero nui pia, ko te whakamaumahara i a mātou te tai rāwhiti, kia tai rāwhiti tonu, aha kua kihia, aha kua pēhia. Me te mea hoki i ngā tau, kua ngākau maha ki pia mātou kia mātou anō, tātou kia tātou anō, e hei te mea o tai rāwhiti anake, engari Māori whānui tonu, tēnā me koe ake te arero, me whakahe, kaua e whakamā te whakahe i tangata, engari whakahe i runga i te ngākau whai i te tika, me he anō kātika, ki reira anō e koe anō ai, te arero, te naihi, te pinati, te ahati, te ahara. Hea ha te anamata o te kaupapa nei, pātai whakamutunga? Hika. Ko te anamata kia haere tonu tētai kaupapa pēnei, ko whakaarohia anō hoki kia whakatū tētai kaupapa anō mo te hunga rangatahi. Mo te hunga rangatahi, i te mea rā tonu te kōrero, ko rātou anō ngā rangatira moa pōpopo o tēnā me tīmatai, mātou, tātou, te whakamana i taua kōrero. Iai. Tēnā koe o Kōrero, kia kaha i nei rangi whakatā. Tēnā koe rai. Hiwai anō, hoki mai ki te kaupapa nui o te wā nei, ki Tamararo nei, kua rite te ātameira whakataetai, ana, kei muri i a tātou i tēnei wā. Ka tū te kapa o Ngāti Konohi hau kāinga, hei te haurua, hei te ono karaka i te pōnei, aroha mai, ko te haurua i te rima te wā karakia, ko rātou tētahi o ngā kapa e whā ka eke ki te ātameira. A pōpō e hika mā, te kaumā toru anō ngā kapa kātū, kei reira etahi tino toki pēnei te Waihirere, whangara mai tawhiti. Ko te hoko whitu atu, ko tū te manawa Mauria, a rātou ko hikurangi. Nā reira, he whakataetai nui kei te haere te manahau, hei whakanui i a koro Tamararo, kua eke nei ki ona tau, whitu te kaumā toru. Kua hoki anō, kia koe e hoa. Rahia tumu. Tēnō pai rawa atu e hoa mihi ana kia koe i te pai o tēnā pūrongo e nā pūrongo me ki. Ka mutu e whakapono ana hau mena ka eke koe ki rungi Tātamira ka riro i a koe. Te taumata o te kai tātaki wahine o Tamararo. Kāre kore. Hoi nora e tiwi kia haere tonu a tātou kōrero koe nei te tīmatanga o te marama pūoro o Aotearoa. He wā ia tēnei e tohua ai, e te uri Māori nei e te wehi, te whakatutukihanga o tētahi tūā o nui mōna. Ka i te whakarewa hia e ia, tāna kōpai waiata tuatahi ko I'm Home te ingoa. Ka mutu, ka i te whakatika ia ki te huria mio i a Aotearoa mea hi tareiria mo te wā tuatahi, tīmata atu ana a te marama o Hune. I mauake ia i a Mārena Mane, i tēnei rūma tonu o te whare nei o te reo tātaki. E hara ko te rongonui tangatāna e whai nei, aha koa, he nui te hunga, e whai nei I aia, nā runga anō I tōna ngā kaupono. It was buzzy, like just a little country bumpkin from down Whakatane ways. It's amazing. I didn't think that I'd be in this space at all. It's crazy. I ahu mai ana waiata I ngā kōrero tuturu, ka rongo koe I ona kāre āroto I roto I ngā waiata, pērā I tana waiata, Mama Don't Cry. There's so much bad stuff happening around the world, war and all of that, so I wanted to write something from the mum's perspective and how all these boys go out there risking their lives and that's what it is. Ana, I te rangi nei e whakarewa hia ana e ia tana puka e mi hou tuatahi nei e whakaatu ana I tōna ake tuakiritanga me te kāinga kua kitea e ia I roto I te puoro. I think my music is just home, wherever you are at home. And finding music definitely makes me feel like I've found my home
in myself. I timata tōna haerenga puoro I tōna tamarikitanga, nā ngā whakaawea kei tōna kāinga tonu I whakatipu. I grew up doing kapahaka when I was younger, but probably my koro, he probably was the one that got me into it the most. I aia e anga whakamua ana ko te rongo I te reo Māori ki roto I ana waiata. So I definitely want to do a full reo Māori song, or even album actually. Yeah, I have to do that for sure. Heoi I tēnei wā karere ana waiata ki ngā tōpito katoa o Aotearoa o ahitareiria hoki hei te marama ohune. Mārena mane, te karere. Love will keep us alive. Utaia, a muri ake I ngā pānui hoko e tiwi, ko ngā tohu huarere mo ngā rangi whakatā kei mua I a tātou kia mau tonu mai. E tiwi anei ko ngā tohu huarere mo ngā rangi whakatā. While the young man served. Mothers pray across this earth, hoping that their sons will return. And you hear them saying, Mama, don't cry. Nōrere tiwi, koe nā tā te karere mō tēnei wiki e mihi ana ki a koutou katoa. Kia haumaru koutou I roto I ngā rangi whakatā e tū mai nei. Hei te mane tātou tūtaki anō ai tēnei waka o te karere e mihi ana kia ora tātou katoa. Ko te reo, te take.